Dobar dan, Nikola Bujuklijev je moje ime. U današnjem videu ću vam pokazati jedan produkt koji je nedavno lansiran pre nekoliko dana, a kojeg su lansirali gospoda Mike Filsaime i Andy Jenkins. To su veoma poznata imena u oblasti internet poslovanja. To su ljudi koji su zaista puno postigli u poslovanju putem interneta. I evo, ovaj njihov produkt pokazuje da su oni ušli u jednu novu oblast koja se zove video marketing. Dakle, ono što su do sad poslovali ostaje iza, a već otvara se nešto sasvim novo, nešto što je neophodno u današnjem internet poslovanju, a zove se video promocija, video marketing. Dakle, oni objašnjavaju u ovom njihovom produktu kako početi produkciju video materijala, kako promovisati neku ponudu i na kraju naravno kako zaraditi od toga. Međutim, nije mi cilj sada da promovišem ovaj produkt koji su lansirali Mike Filsaime i Andy Jenkins, nego sam hteo da vas informišem da se sve više vodećih poduzetnika u svetu okreće prema video promociji i prema video marketingu. Ono što mi već duže vreme radimo, naravno to je video komunikacije, to su video produkti, video marketing i to upotrebljavamo naravno za promociju različitih biznisa. Dakle, naši produkti i naše alternative su dve kompanije koje su jedinstvene u svetu i koje vam pružaju, osim sjajnih video komunikacijskih produkata, još i jedan poslovni model. Prva mogućnost je sa kompanijom TalkFusion. Idemo sada na sajt kompanije. Evo nas, to je talkfusion.com. Dakle, na ovom sajtu možete pogledati šta sve imate sa kompanijom TalkFusion. Ovdje imate dugme produkt gdje možete pogledati sve produkte koje su spremni i koji su veoma jednostavni za korištenje. Dalje imate dugme opportunity, odnosno mogućnost, gdje možete pogledati koja je vaša poslovna mogućnost i kako vi možete zaraditi. Dalje su demo snimci i na kraju dugme da se naravno pridružite. Ovo možete pogledati sami, kao što sam rekao, sajt je talkfusion.com. I druga mogućnost, također veoma kvalitetna, je sa kompanijom iWowWe. Idemo sada na sajt kompanije iWowWe. Kao što vidite, ovdje na sajtu imate dugme produkti, možete ovdje pogledati sve produkte koje ima kompanija iWowWe. Ovdje sa desne strane imate affiliate program i sve detalje, naravno, i ovdje imate društvenu odgovornost, odnosno donacije koje daje za humanitarne svrhe. Dakle, ovo su dve kompanije, kao što sam rekao, TalkFusion i iWowWe, koje postoje od 2007. godine, koje su veoma stabilne, koje su potvrdile da zaista rade kvalitetno, da imaju zaista kvalitetnu produkciju i već su prisutni u celom svetu, u velikom broju zemalja, i ovaj poslovni model se pokazao kao velika mogućnost za mnoge ljude, kao zarada na duži rok. Vi možete pogledati i naravno koji vam se model dopadne, TalkFusion ili iWowWe, možete odabrati. Ukoliko želite više detalja, možete me kontaktirati. Sa desne strane možete lajkovati stranicu Net poslovi na Facebooku, a također možete kliknuti na dugme za Twitter i da budemo u kontakt putem Twittera. Možete me kontaktirati i putem e-maila. Toliko za danas, hvala vam na pažnji. Moje ime je Nikola Bujuklijev, do sljedećeg susreta, ja vam želim sve najbolje.